Yes, bakunze biratiro magazine kanongera ndabaha ikaze kandi nenda bakumbuye vyatari. Ariko nabo gukumburana nama mbona yuko ma commentaire bari menshi cyane ko twakumbuye ko n'umunsi muri byo bigano nyene za mpano nabanda bazanira nabagarukaniye Imana bazanira n'umunsi ni kuva muri Agape Records. Ikibazo cyahabaye mbega ko iki abantu muri Agape Records bama baca muri iratiro magazine. Iratiro magazine ni kuri Agape Records. Reka ndabaha ikaze yitwa Budi Boy. Budi Boy reka ndabaha ikaze. Merci cyane. Umeze neza? Meze neza cyane rwose. Abadukurikirana ya kuyatira magazine we nturi bwatugendere nubwo nahora nkunda kuvuga ngo Budi Boy. Ndibuko nigeze gukora ikiganiro nawe ndi kumwe na Kalao arakumbwira Epidey we narakumbwira ariko n'umunsi waje kutumusanga iratira magazine kandi ikaze kandi. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Mbega muri Agape Records na muri introduction navuze ngo Agape Records ni iratira magazine. Abaririmbyi bose muri Agape Records bamacanga hamwe iratira magazine. Mbega wewe mukurondera iratiro magazine barakorera cyane cyangwa bigenda gute? Ya mukurondera iratiro magazine no kuvuga biranyorohera kubera n'igihe ndaza ndabasanga muri iki kiganiro ntabwo mwangoye bumva mahise munyitaho nyine bumva nko bivuga no kuvuga iratiro magazine na Agape Records umva kumenga ya biri kumwe. Guys ntubibagire cyane ngo Agape Records ni iratiro magazine. Clovis Jendi Clovis boss wa Agape Records nawe ni Clovis Pro. Reka ndabikaze rero kandi iratiro magazine. Ya murakoze cyane. Abatakuzi jewe ndakuzi cyane ariko ndakeneye ubanza widondore neza abatakuzi wowe uwuri. Ya kwatanze nitwa Budi Boy nkabando muririmbyi asanzwe ava muri Agape Records. Ya gusama amazina nahawe n'abavyeyi niyo kwegeza Fabrice kuva mu ntara ya Makamba gusa uwo mwanya muri kumurabona n'aya masaha ingahe Bujumbura kumvo z'umuziki. Guys mwabyumvise cyane kuva imakamba no ibujumbura ngira ngo akivuga mwumvise kumenga ama accent kirundi sikirenge cyane ariko nivugira ikirundi genda akora butwengeye turi kumwe ariko reka nongere rero ndakwishimira cyane kubona umunsi na wahavuye kamera turi magazine na ya ni byishimo cyane gose. Ego ngo amazina y'umuziki rero ndashaka twinjire rero mu muziki wa Budi Boy nyezina. Mbega Budi Boy mu muziki byahavu je nkeneye ubanze tubwire nk'agaparcours kawe ukuntu winjiye neza muri music hama naho ugeze ku ndirimbo dava tugaraho mu kaya gatonya. Ya no kuvuga music nayinjwemo n'umugenzi wanjye yitwa D1. Ya n'umugenzi twahorana kuva kera tukiri kuri muri Katensi yari kuri kwishuri muri yitwa mbere muri CBC. Ya D1 bavuga niyo yinjiye mu muziki burya jemeje gishuri arana natembereye gato gusa D1 ndamusiga kwishuri. Nibigenze ukomaze gutembera ndagaruka mu gihugu rengarutse mu gihugu yani umujamambwe ati burya jere ndahana muri ibi nibi ive music nyine zati poa ndagisana ndashobora kugusanga rero naza burya arambwira ati Budi karibu hamajero ndakubonera kwa Mutama Clovis niyo nkunda kuba ndi ko nkora ibikorwa nyine bya music burya tukama tujana umwanya munini kugeza naho ya D1 yafata izindi gahunda nyine mbwa zijyanye nyine na music ya atera asigaje nyine muri Agape Records nyine abantu umwana nyine umwe mu basanzwe bari muri Agape Records. Guys mwabyumvise cyane ngo D1 ngira ngo baramuzi benshi cyane hafi iratiro magazine nakomeje kuba ndamuvuga ngo D1 ngo yagiye D1 nawe nyine ngira mu minsi mike nyine nawe nyine abadukwirana ku iratiro magazine bazogerageza nzomurondera aze ababwira iby'amazina iminsi kuko nawe nyine ngasa nk'uwabaye arazimye gatonya ariko yarakuze cyane kubona yaratuzaniye Budi Boy rero ndashaka rero twinjire rero ukijya muri studio kwa Clovis n'umurokore ariko ntawe guca kwakira nkawe uri shehe byafashe inzira ya gutenya kuba so novuga Clovis vraiment ya kwatamuzi ndazi n'abashaka kumenya nibamwibwira ya music yaba arashobora kuzobafasha. Ya bwa mbere bwo nk'igishitsi D1 yarasabiye nyene yankoreye music ya mbere D1 niyo yayikoze mugabo iyo ndirimbo yantabwira asohoka yayo music D1 yankoreye tugitse nk'igishika gusa ntabwo irasohoka rero muzee bana niho rero igihe kirana nyene duterana ati Budi ndabwo ukora indirimbo kabisa byara binkorera neza akora amateka uburyo ndirimba indirimbo natanguye kuririmba aribyo rya mbere ndirimbo yitwa Gado yanyo ndirimbo nahereko kandi inkoreye Mutama Clovis Pro.
Voilà, aho rero ndashaka rero kubera ko ngaha mu Retro Magazine nkunda kwakira abantu nkavuga ngo ni impano. Iyo mvuze ngo impano mbavuze ibintu birebire cyane. Mugabo mbankeneye ko turi kumubwira ngo agaragaze nyavyo yuko impano ari nayo. Ikiganiro nkuko nkunda kubyita ngo ni impano, banivuze ko muri yatugendeye agerageza kwereka bari bariko baradukurikirana impano yiwe. Rero ndakeneye uducishirizo gatonya kuri Gado kugira ngo icyo twinjira ngo bazo biri cyangwa bitatu. Wakunipenda naye, wakunijali naye, vicheche staki, ananiheshimisha yo, namkubali, kosa sifanyi, yani vitu kama hiyo. Guys, muravyumva nyene iyi ni ya mpano mba nifuza rero kubazanira ngira ngo ushobora kumviza ama accent ukuntu baririmba bana bahungu rero sinzi ngira ngo nukuva hari makamba nanumva menga ari ama accent muguma kugwamo hari yo mu bihugu bibanye ariko nibyo ibyo byo ndabyemera. Iyo Gado je nkiyumva narayumvise ndavuga nti iyi ndirimbo ni nziza cyane mugabo mu nyuma heze iminsi mikenya ndanumva kandi karirimbo kari mu gasukuye cyane kitwa Logout. Mbega ngira ngo nuko Epiday wina nawe yarasongo ari muri Agape Records nyantu byahavuye byoroha kugira ngo umushire gukorana ijya ndirimbo. Mbega niyo Epiday ataboneka ijya ndirimbo byari guherera he? So novuga Logout kwanza tukiringa Logout ni indirimbo nashoboye gukora je ubwe wanje guhera babyita gute kuri kiki gushika turirimbe ndavyegeranye nyene yaba amajwi Epiday wanje byose birajya rero ava bitaraza ngaho yari mu kwanza ndibuka icyo gihe Logout yanaye nakoze ya beat nyene yaje nayikoze ndashiraho rero one day byutse nakora icyo gihe ndibuka naraye muri studio rero byutse ndumva nyene ndi muri mood yo kuririmba ariho rero Epiday yashika maze kwinjiza akantu kari hano amenipora down akakimbia moyo nikampa akapuzia urumva nari maze kurimba ibintu nk'ibyo rero Epiday niyo yashika rero ashitse ngize ati budi wenyine nagize ati budi umukoro umuti warangize ati no niho nashinambye ati kushitse nawe reka turimbane tuyana indirimbo ntari bwaro message yayo gusa ibintu naririmbye shaka ko nawe uririmba ujye mu muri indirimbo rero niyo twacha tubikora biraryoha indirimbo yose turayirimbira hera tumaze kuririmba hera rero kwa visi nzeye niyo ashitse ati vipi ngoma kwa nziza yagenze gute kugira ikoko niyo naca nambwira ati bugiye ibiti nikoze ukuntu kurenjutse ndumva ndi muri mood yo kuririmba niho Epiday yashrenze ati naririmba ndumva ya ndirimbo ikiza yitwa Logout uko nyene urumva byabereye aho nyene atavuga ati ngo ni ibintu byateguwe. Guys, ngira ngo iyo ndi kudagana n'abarinzi cyane abarinzi bakiri hasi mbwa bafite impano niho numva umenga ndikunda jya muri wa muziki wa kera hariya kuko niwo agerageza kugusigurira ukumva neza ko imenyenga yasigura umenga barafise umutwe n'amaguru uko bakunze kubivuga. Turavuye rero kuri Logout inyuma y'iminsi mikeya cyane ndakumva ngo wagiye ngo mu Rumonge. Mbega kuva ngaho Bujumbura tuvuze ko kuva Makamba bavuye Makamba uje Bujumbura hamucuve Bujumbura ugiye mu Rumonge. Ese umaze gushika mu Rumonge Clovis wamutego ugiye mu Rumonge kwanza abaye kuvuga ati ngiye mu Rumonge sinzi kubera mu Rumonge ndakunda kujya rero sinzi igituma uvuga ati nagiye mu Rumonge sinzi rero icyari cyo kugira iyo mvuze ngo wagiye mu Rumonge jewe nakubonye mu Rumonge ndaguca ko muri shooting y'indirimbo mwese roho yangu ico n'icyo kibazo nayo mfise kugira ngo uje gukorera hariya mu Rumonge. Clovis ko numvise mu nyuma ngo ushise ngo muri Agape Clovis ngo yagushwaniye bitoye ngo ntibyabonetse neza ko nawe gita museze no kugana mu benshi kwerekana mbere cyoco indirimbo roho yangu ni indirimbo yakozwe nawe kandi yaniwe hanini yashatse ukuntu ujya muri iyo ndirimbo ariwe Clovis. Nshatse kuvuga kuja mu Rumonge umunsi wa shooting ngo ntigize ngo ntiwamubwiye ngo ndogenda chance ngo mezokiyaye ngo wewe wafashe impamba ngo urajabuka wigira mu Rumonge gukora video utamwe nk'ibyo sinobikora kubera icyambere cyoco je budi ujya kwibeshera n'ibibi nk'umuririmbyi ariwe yibeshera n'ibibi jewe ubwe wanje nta kintu roha ntwara mu Rumonge no kungarukana
rero bimaze kugenda kuba tubwiye ati budi ngo dukore ya video narambwiye mvye uzi n'amakuru bantuye ko ukuntu ngiye gukora video mugani rero simbona ukuntu shikayo kandi simbona naho nzoshikira rero ya sinzi rero niwe yacatora wenyine amafaranga ubwenge azitora aya ahama nibagira ikibazo cyose kijya uzomba rero wumva ibyo rero bavuga ni nka showbiz nyine z'abantu kugenda nawe guys baravuga ndetse bazakomeza bavuga mugabo n'umuvana nawe tubwiye neza yuko amafaranga yo kuva ngaha no kujya mu Rumonge ari na Clovis yamuhaye inyuma yuko havuzwe ko umutipe umugenda mu Rumonge Clovis ngo atarabizi mugabo aravuze neza avuga ati jewe mu kugenda Clovis niwe yarampaye n'udufaranga two kwiyunguruza reka tuje muri exactly mu ndirimbo roho yangu Bega uya mutipe yitwa gute DYD nini nzina jana ngoye gusomanya muri mwe cyane bati n'indirimbo ni nziza ndirimbye neza cyane Clovis murakoze audio marayihejeje projet rero nyayo kuko projet yari hagarariye kuri video cyane kuko video umutipe nabonye umenga ndya mbere niyo video yiwe ya mbere yakoze ni video ya mbere kandi naje navuga nga hari indi nashoboye kugaragara icyo naje kuvuga rero ni cyagute nkene kuvuga rero kuva ngaha nkagenda gushutingira mu Rumonge hari ya mbere ujya mu producer twa Sule ni Sule on the mix cyangwa n'uburyo wundi musure w'amavideo mazime sindiko mbona uyu Sule navuga muri make nawe nyine aho kuna supportinga gakore bose apa yo gushutinga asanzwe yari umumenyesha amakuru kuri Izere FM hariya mu Rumonge guys muze musupportinga abantu uwo musure nimba hari umuntu ushaka kuba neza yuko ariko arahaguruka neza afise n'ivyuma nyavyo afise n'ivyuma bigezeho kabisa nabibonye ma appareil afise na appareil ariko rwego rwo hejuru cyane nubwo ngira ngo mwiratiye magazine naho vuba bazomwemeza yuko nabo bahagaze fresh urondeke rero utuzene gatonya nk'abagomba kurangiza ikiganiro cyacu kuko indirimbo nivuje yuko no gukoresha ikiganiro uri kumwe na DYD mugabo ndavuga nti reka uko na Coronse hagufi reka mendagane nawe nibaza ko DYD soon tuzobona nawe azozotsindira mu Gaciro magazine kugira ngo tuganire neza mu majambo arambuye cyane tuganire ku ndirimbo roho yangu rero ndakeneye nkawe uturirimbya gatonya muri ijya kupewa ririmbyemo hari akabazo kamwe mpavunda kubaza kugira ngo turangize ikiganiro cyacu sura kama mama kukwacha ni bora nifie mahakama hauna nipozama kwako nasema heshima zohenga nzani wawe ibyawe ni gwanje ibyanje ni gwawe guys aho rero nari nifuza rero ko aza kuza kuko iyo ndirimbo je nshobora narayumvirije neza cyane ariko budi ko utifuza kuririmba ikirundi kandi ikirundi ari cyo nkumengo uraho iki sound neza ukiririmbye so no vuga ikirundi kigora kwandika ikirundi kirangura kwandika urumva kirangura no kuririmba reka imaze kuba kimbona narafashe ingati yako numva nshaka kuririmba bikaba size ndaririmba iki Giswahili cyangwa n'urundi rurimi rungemo kubera ndibuka ari igihe indirimbo za South Africa zijya abamakirikiri wasanga ari abantu mu Burundi bose bashushe imitwe batumva na kimwe ku buryo n'abaririmbyi b'abarundi usanga ajya amabiti yabo baratoye bakaririmba ko izindi ndirimbo ndavuga ati naje nimba kuvuma bizoshika kubera kuvuga ngo uririmba ikirundi ngo ntibashobora kuvuma burya n'izindi ndimi mu gihe uzoba nakoze neza ndazi nzoshika igituma narimvuze ko nuko baririmbyi benshi kino gihe bariko bihutira kuririmba indirimbo zo hanze cyane kandi akifuza gufokasinga abantu bo hanze cyane kandi ngaha mu Burundi batamuzi cyane igituma narimvuze ko wowe ndikunda kumwiza neza Bud Boy n'umuririmbyi antukana n'abantu bakibakuze mugabo impano uri nayo impano rufise uri kuririmba Igiswahili cyane ntikugaragaza neza yuko uri umurundi wo ngahe wacu impamvu navuga ni wowe ukomeje kuririmba ikirundi nkuko muri iyi ndirimbo roho yangu waririmbye ikirundi ni ibintu bimeze neza cyane bisoundinga neza cyane ari navuga ati wowe nukomeza kuririmba ikirundi bizokora ko abantu bakumenya gusumba cyane kuko we nabonye umenga uraza kwidanaza gusumba abandi baririmbyi maze imisi mbona umenga bariko baragenda batazi ibyo barimo neza Bud Boy jewe sino gushimira kuko urumva wewe kubona wanaje nkamwe ya magazine wasaba ibiganiro baragushaka kuri programme nk'abandi ni ibintu byo turashima cyane abaririmbyi ba programme bakitaba
Jero ndakeneye ubwira abantu bariko badukurikira hariya kuri Ratiro Magazine nk'impano bahane muri kuri channel zawe cyangwa gute cyangwa gute na gute ntabyo nzi ya icyambere cyo abariko baradukurikirana ya Ratiro Magazine tema iko ibyifata neza gusapotinga izi mpano zikiza ndifuza ko TV cyambere cyo boshigikira apare y'ivyo naje kuri TV shaka support iva kuri bo yaba hanini support novuga muco ushoboye cyose kubera umuntu ashobora kuvuga ati ora Yesu tusama mega YouTube mugabo reka nshobore kuja kuri Facebook sharing akantu na partage kuri page yanjye kubera hose yaba Instagram yaba YouTube ni Bud Boy ubundi nakavuga ati okay Budi yes nakintu ufise cyo gufasha kinini mugabo wenda kunze ko nkunda kuja mu biganiro kwirangiyo ati reka ndakuri revero igushikana bumva hose ni support ama kwa bisama mega YouTube yabandike Bud Boy yani BUDI ama boy mucyongereza nyine bazombona hondi nimero kunini yabagira udusubscribe bishobotse atore kujya ibikorwa byanje babishare hama kindi naco abandanye badusengera kwera nko abari usanga tutashaka kuba yaba abantu bari bose badusengera kugira kuba bibe muri twebwe kugira tuzoshike aho twifuza yani ibintu nk'ibyo barakoze guys hari amajambo umuntu ashobora kuvuga ukumva uti uwo muntu aranyemeje cyangwa guta umuntu yavuze nk'ibyo abandi bavuze ariko n'umuvandimwe yavuze for real avuze ibintu bitangaje cyane parce que kuba nk'umuntu yabwiye ati mudusengere kugira ngo uko kubahana bitubemwo guys bitubemwo guys icyo kintu niki bitubemwo kabisa ndabyemeye cyane yavuze ngo Budi Boy wandika Budi uko nyene mu kirundi bakivuga hamwe gacha ushira ko boy mu cyongereza hama ntibagire kugira subscribe kuri Ratiro Magazine Facebook turatwari na YouTube cyane ciao